Pus ima ljudi, znači danas ćemo da snimimo klip top 10 najjačih likova u Naruto. Znači ovo je tačno po statistici. Sada, rekao sam u prošlom klipu da mi je bio blokiran onaj video, zato što sam stavljao video, ali sad će biti samo slike, tako da mora ljudi jebi ga. I eto, hajde mi da krenemo u video. Na 10. mjesto Minato Namikaze, on je 4. Hokage sela Lista, otac od Naruta. Ima bezbroj tehnika, jedna od njih su leteći munjeviti gospodar, izmislio je tehniku Rasenagana, koristi dobro tehniku teleportacije koju je savršio od prvog Hokage. Može da uđe u Sage mod, Biju mod, Kurama mod i može da preziva žabe. Pogina je hrabro štiteći Konohu protiv Devetarape lisice, kasnije oživljen u čestom velikom shinobi ratu kako bi pomogao u borbi protiv Madara. Na 9. mjesto je prvi Hokage sela Lista Hashirama Sanju. On je prvi korisnik stila drveća i niko nije mogao drugi da koristi stil prirodno kao on. Može da stvori golema i može da stvori usavršenog golema sa 10.000 roku koji bi se suprotstavio Madari koji uđe koji mu je Suzano sa oklopom Kurame. Također, može da stvori razne tehnike sa trojnim stilom i njegov najjači stil zemlje je stvaranje duboke šume kojim je izgradio selo List. Ima brata Tabiramu drugog Hokagea. 100 puta se borio protiv Madare, to nije baš 100, nego 6 puta se borio F6 i uvijek je Madara izgubio protiv njega. I oni su bili vječni rivali. On je sa Madarom izgradio selo Lista. Također poginuo je zato što je previše koristio Sage Art u borbi protiv Madara i uhvatio je svih 9 repatih zveri. I uvijek je morao koristiti Sage Art, zato je umro. Kasnije je oživljen u 4. Shinobi ratu. 8. mjesto Obito Uchiha. On je pripadnik Uchiha klana, on je sa saborcem, on je saborac od Kakashija i Rin. U 3. Shinobi ratu smatrao se da je umro, pa je dao Kakashiju oko, a u stvari ga je kasnije Madara hilo, tako da je on je od tada postao loš zato što je vidio da je Kakashi ubio Rin, nije dozvolio da je zaštiti. Postao je član Akatsuki, izazvao je u stvari 4. veliki shinobi rat. Može da uđe u Sage of Six Pets mod kada je postao Jinchuriki 10. Njegova tehnika njegovog Sharingana su Kamui i posjeduje vječni Mangekyu Sharingan Rinnegan koji je uzeo od Nagata, a Madara je dao u stvari Nagato Rinnegan. Poginuo je u borbi protiv Kaguye. Na 7. mjesto je Might Dai. On je trener od Rock Lia Ten i Nejija. On je bio rival Kakashiju. Mogao je da uđe u svih 8 unutrašnjih kapija i zamalo je ubio Madaru. Samo da je ta kapija duže trajala, on bi njega ubio. Zato sam ga stavio na ovu listu, zato što je najbrži i najbolji taijutsu master ikad. Na 6. mjesto Toneri Otozuki. Toneri Otozuki je iz The Last filma, koga nije gledao neka ga pogleda na anime Srbija sajtu. On je pripadnik Otozuki klana, ima Tensigan, unaprijeđenu vještinu Byakugan. I može da jednim udarcem presječe mjesec. Pobjedio ga je Naruto u Biju mod. 5. mjesto Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha je saborac od Sakure i Naruta, najbolji prijatelj Naruto.
On je napustio selo trenirajući s Orochimarom sa jednom željom da ubije Itačija, svoga starijeg brata, zato što je on pobio čitav klan kad je bio mali. Tada je probudio Sharingan i kasnije znao da ga koristi u borbi protiv Hakua. Kasnije je probudio Mangekiju Sharingan kada je saznao istinu od Itačija i kad ga je bio ubio, on je htio ponovo da ga vrati. Dobio je Rinnegan od mudraca 6 puteva. Ima vječni Mangekiju Sharingan i Rinnegan zato što je spojio svoj Mangekiju Sharingan sa Itačijevim. Može da stvori perfektnog Suzana i može da stvori Indra Suzana zato što je reinkarnacija Indre. Na 4. mjestu je glavni lik Naruta, to jest Naruto Uzumaki. On je Jinchuriki 9 Arepe i on je bio progoljen u selu zato što su ga svi smatrali napasti zato što on imao u sebi Jinchuriki. Kada je bio beba, otac mu umro i njega je zapečatio Devetorepolistu. Nije znao da je kontrolišao ali ga je kasnije naučio Jiraiya i onda on trenirao Sage mod i onda ga je Killer Bee naučio kako da kontroliše tu čakru. I on je dobio tada taj Kurama čakra mod. Kasnije se sprijateljio sa Kuramom i dobio je nevjerovatne moći. Ušao u Kurama mod, Sage Biju mod i razne moći je imao. Kasnije je dobio Sage of Six Pets mod i dobio Rinnegan od mudraca 6 puteva. On može da stvori Ashura čakra Kurama mod zato što je reinkarnacija Ashura. I 7. je Hokage, to jest sin 4. Hokage. 3. mjesto Madara Uchiha smatran je najjačim Shinobije ikad. Bio je vječni rival Hashirame, stalno je gubio od njega. Kasnije je napustio selo Lista i crni Zetsu ga je manipulisao i bio je sa jednom željom da baci čitav svijet pod beskonačnicu Koyomi i da radi u tom svijetu šta on želi. U 4. Shinobi ratu je oživljen od strane Obita. Ima Rinnegan, Sharingan, Mangekiju Sharingan, vječni Mangekiju Sharingan, može da uđe u Sage mod kada je postao Jinchuriki, kompletan Jinchuriki 10 Arepe i protao je, čitavo drvo je stvari ispio, božansko drvo i tada je dobio Rinne Sharingan zato što je dobio 2 Rinnegana i bacio čitav svijet u beskonačnicu Koyomi. Onda ga crni Zetsu uhvatio i tada ga je ubio. Na 2. mjesto Kaguya Totsuki. Ona je prvi od Totsuki koji je sletla zemlju. Ona ima Rinne Sharingan i Byakugan. Nakon što je pojela Sinju voće sa drveta, dobila nevjerovatne sposobnosti, bacila čitav svijet pod beskonačnicu Koyomi. Kasnije se drvo naljutilo i htjelo da povrati svoju čakru i ona je postala Jinchuriki 10 Arepe. Zapečaćena od strane njihove sinova Nagoroma i Hamure. Kasnije je oživio crni Zetsu i nju su zapečatili Sasuke i Naruto. Niko nije mogao da je ubije, jedini način je bio da se zapečati. Na 1. mjesto Hagoromo Totsuki. On je mudrac 6 puteva, u stvari Jinchuriki je 10 Arepe, kasnije prije svoje smrti razdijelio čakru na 9 dijelova. On na 9 dijelova i to su bile sve repate zveri. Prvi je probudio Sharingan, Mangekiju Sharingan i Rinnegan. Može da stvori isto perfektnog Suzana koji se suprotstavio 10 Arepa i po meni je to najjači Suzano. I eto toliko o njemu, što da kažem, prejak je lik. I da, i njegovi sinovi su Ashura i Indra. Vidite što na ovu listu nisam stavio Kakashi. U stvari, on je trebao ići na 3. mjesto i bio bi jači od Madare zato što on je stvorio perfektnog Suzana, ima ova 2 Sharingana, ali on je njih izgubio i postao najslabiji Hokage, tako da nema potrebe da njega stavim na ovu listu. To bilo to ljudi za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećem.